Ya wamo ewa Hobor ene kweku Pamford ene Mpotamo ewa ga South mensimu nkramanta mimo se de langard fo wamo tata wompa se kradun so de wapeso odun so kwan hokura no wuntumi nyina hosima Adom TV Kasee ne mpanifo edi nkomo Nanano mamuwo obo kwaku pamfo ene ne mpotema ne nyina no ewo ga South Municipality won Kramantam no emu nsembio mode atodwa ene se langas ekunkum wo mu ewo wo mu empotanim na nanano mi kyerɛ dia ayaden de wo mu mpese wo begina kwantempon ho baabi na wo mu adwonso na abra Adom Kasee kopie ho ene ohena obo kwaku pamfo ni kwashi amponsa edin komo no ena wo kyerem se sese ehu ena wo mu etim ne senti wo mu koto de asre IGP so betumi abransraba mu na langas ya etete wo mu kum wo mu no wo mepam wo nyina emfiri ho. Since I disclose ye ni langas activities be our hassle. The langas in hideout have coming out. Ome yomuti say no ni America say any no I feel omenya the liberty to operate in their fullest. Say baby ejina say that is in the part of our land falling to Hobor. On amijina say and the langas both menim ni mechi omugu ha bebre Edu anajoa untimi emfa untimi ponjina kwa ho anju so wa ha ye beba be bisa say adenti na oju so wa ha omubu ba bebre eno achi kebe wo mu ne owo obo owura Benjamin Ajete Ejei enso kan de kan ho se wolangas fonsemi ekoso wo honom no omo de ho amanebo akwakoto among from the District Police Command anyway Divisional Police Command no enem na enso besi ne enya de se o maye ho bibia we nti wo sere se IGP ebetumi apaw anti-robbery squad officers e de ba wo mu mpotanimo se de be ya wo betumi abo wo nkwa eho ban ati se obinu langas ko ba ha omo tu anyanya langas fo yanyama hakra na ebu bra ben kaka ko wuye asam our wage any sent regional ya trap petition akoma regional minister about nyama omuye 2019 salanga for na almost me bra na boso for na other farmers omunyama agricultural value and almost akata bedu 600,000 Ghana cedis ni nyina wa police for Amman for crime officer come also no Amman for district is aware